Бүгүннерге Саха Республикатын таз дойдулары кытары сыгынна хыга министерствете мен хаңалы сулуғын абалақ бадыранынан эмтир санаторий сайдытын тула кепсетini ытта. Болгарияттан сылжары Россия бир беден урбанита славянска артыль компания салаячта Вячеслав Думенко кыттынылан аллара бастаяққа абалақ онна Сосновка санаторийдарын көрөн истен баран бейтін санатын етінне. Бұқыр сүйіге эмтәқ көлі местетігер хенникетен санаторий курортың ұрортуғынан кепсеттілер. Беден урбанит бұл проектка инвестор бұғытынан кирсерге санатын үлләһенне онын өрүттер инникетин бу проект олоққа кирер түгенигер bir gölelherge бәлемнәрен туһунан биллердиләр. Буны улахан якарны инвестор дени көрдүл җыйып. Суммада хөддә улахан 1 миллиард 300 миллион сум кубай. Оннукка бир инвестор булар хөддә рахан. Бу кач оччола качнуган барамон тупан кан төндөрөбүнден темага. Эми дәлби сарбакта да азия долларын текапсда җыйып. Япония, Корея, Кытай долларын кытта. Бараны рентабельный найдалар. Кас соннан бир моны батын окупайды куны сөптен. Онтон бу Вячеслав Николаевич бүгүнгө тите хөддә коронна. Элбек чагы инвестор хомиян. Даже bu sahabat ini agak berbeda urbaniyatlar betul munyan. Ulus urbaniyatlar kata-katahan. Dolanın üllesten 10 dak budan turgenlik onu budan taksınatı uluyor kunduk.